ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendai Lat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kemen hadu kata-kata. Kalong shisha ka jingkemen ka bakraw ya ka parish nongpo. Bat kumjuru ya ka balang Catholic nongkra. Ha ka bahadin ba Father Andreas Sinkley. Ula sya penkentang kum ulingdo sok belay bapura. Ha Most Reverend Victor Lingdo. Ha ka sengi sajjan. Ha Cathedral Parish Shillong. Kum ulingdo sok belay bapura. Father Andreas Sinkley. Ula shimbenta ban ya ka jingkenyamas ka benengkong. Nagbenta ki ba riunget ka balang Catholic ki bahap ha ka parish nongpo Ribhoy District. Father Andreas Sinkley ula sya penkentang nengkong kum udekon ha ka arterik uno pra khat kendai spa kendai puar. Udai ukon bahenre jong ka kong Cecilia Sinkley bat uba Paulus kiri makri bam kuai hadwaru belay. Kini ki basyong basa ha ka snong nongkra Ribhoy District kiba naga St. Luke Catholic Church baham haka Assumption Church Nongpo Parish jongka Archdiocese Shillong Meghalaya. Lapan kentang lingdo so belayru ya Father Andreas Sinkley haka khan retrik ukala lengkot 8,000 arpuai haka por shibaje no paisngi haying mane ba jongka Shillong Cathedral Parish Shillong bat Most Reverend Victor Lingdo ulalong kum ukongsan ban pensmaya udakan Andreas Sinkley kumulungdo bapura uban shim ya ka jing shakri ha ka briso wan utrai. Shisngi hadin bala penkentang lingdo Father Andreas Sinkley hagasngi ublay ka khatnyo trik ukula lengkot arajar arpuway ula shim benta ban long unong knia rangba ban pendep ya ka nyam garukom ha ka mas bakhoy hayeng mane ka balang Catholic nongkra kum ka jingkenya mas ka benengkong ka jong u. Hagani kasngi deki spangut kipai riungat kilawan ban sakhi bat ban yeshim benta haga mas ka bakhoy bat la ay man semru da ka jingdon lang jong ki reuniam nadu ki padar ki sister ki rangba balang bat kipai riungat. Hagani kasngi layadon langru UMLA ka Nongpo constituency uba Meral Bonds im ka Deputy Commissioner jong ka Ribhoy District ka kong RM Kurba nalor kiway ki kenrem ki lindan lapun kod da ka jingle nyam ban mani ya ka Sacrament bakhoy bat bodru da ka jingpuli ya ka ktinu belay bar rengkat ka jingsneng ka jingkraw bakum ki pat reunget kila yo jing mentoy halor ka jingbam bakenja mensim lengba ka ni ka mas bakhoy balaterwa da Father Andreas Sinkley bat kiway ki jingle niam ki balalong ka jingkurkhu sa baro ki pait reungai. Ti ha ka gospel ta sui la shim na gospel jong yonis ko ni la yosnyo ba ne yonis ula panan gam ti chu man pen i de kiway shau jisu kani ke ba na ma phiru de ini man panan gam ni ki jungi ki tin jungi ka ki im jungi kan man rai ni ki breu kan ni lam ni ki breu shop jisu ka ta ke de ta ki kon nai we ngai we ta ba neu yonis koi pula point de ki jungo shop jisu pan i ki to ki apostol ke no ko jungo on de be kun no pro klem jong lai ki ne ki senran jungo mas puta mas nyosnya kita kila buat yang jisu kila beli oh naik kan bisa hai jisu pun loh Tuhan nampe Tuhan nampi kita deh kene kita kikon kayak pada kam kita cuma cepi beli kon ni wei kejikon cumi kam deh para borijan terkait kejikon kedai tang kita di padang sesuatu pada orang mana anyway
Mengapi bertrai ke sekinohi kai. Bel ko di benong kinohi kai. Kuat ke ban jasam lem yang kita start cepi. Lagi pagi jemu ada kedai doktor mana ki repair rohani. Beli kuat ke control ha. Dan kita ki beri jemu kita kedai ke beli kuat antara mana bi we. Te chu kuapan chu naret no kinjat chang ka vocation cuma ada ke khot cuma no beli khot na chu ban patai ada ada chilong hot chu ya thu ada pasdan ko ko section 4 ko da jadi chu ya thu kinjat ne tai te han ko bagadang show class 3 class 4 ben short singers ngasih ini di padar padar ko Marius ini bade pada spesial tak maulai ceban mengkor singers te habang ini kini ki padar barem rem itu aru cek don tradisional wan kia nyalo sini ho sini di ho ada syaru itu tara itu lagi itu no ibahi semua hawan naru long ada no mereka kata datang kecil siau kipot berada hampir dia kepor ngasih presiden agak juga sekolah Inggris ada vocation camp apa sobat Iba henyau na pedengki kendai ngut sipara. Kidon kendai ngut sipara temai idai iba henyau. Idai ikut jang iba Paulus kiri makri bam kuai hadwa play belakang. Ipa jang i don ringkat bangi yang ini kepon. Ingin seken mau banduai kepang dan benda jang i. Tidak tak kecing kemen hamadai bani ukun melong beling do ulong nongnya. Di ngidwai dan benda jang i. Ime jang i don nang ni ikong Cecilia Singkley. Idon ini kecing sitom kendiat dari wilayah dekat balak banduan syai mani idwai baik nong yo kloi no ya kata kamet dapat kepakoi kebakia. Adin bala pendap ya ka matrik kejong iya po Saint Paul Secondary School nongpo usna marajat undai dilepas na kane ke sekolah ningpo ya kane ka matrik kejong i. Bali lapen ya so ila de bat kane ka Saint Reunion SFS Seminary Medi Hema kaba ila pendap ya kejing smai kaba ningkong haka life way terik upnai mi usnam hajar khatsan apo kejia slok kejong ka MSFS Nabishit apo Syabua Asam hadin bala pendap ya ka filosofi apo Sudi Dia College Lapano Yai Syah Holy Rosary Parish Pural Siban kapan pendap ya ka Regency kejong i. Hadin kata lapha no ye ban pule ka theological formation apo MSFS study house long. Ila pendap ya ka jing pule theological Orient Theological College long. Lapha ban ila syapan kentang dikon aga khatnyau tere upnai me ka bamu usnam muladab arhaja arka. Hadin ka jing pendap jing ya ka theological formation pada kadang ministry ila syapan kentang kum iling dok soblay minin kasngi kan nyau tarik penai Januari usnam ar kajar ar kuwai dai Archbishop Victor Lingdon.